Saludi e ben agattausu con trassas. Oi Valentina s'at a mostrare come si fai una trassa colori de oro. Cumenzai ponende sì una base in totu sa gara. S'arregodaus sa base serbit a idratai sa peddi, a ndibogai i difettus prus mannus e a preparai sa peddi pro arricci bellettus chi andaus a ponni. Duncas aggiudende sì cun in manus, sparzinais sa base, custa crema bella luminosa in totu sa cara, e passais a si ponni una crema coloria pro cumenzare a montai is ogheras. Custa est sempre sa prima faina chi fadeus cando cumenzaus a si trassare, ca is ogos funt sa parte prus importanti e se funt custos chi donant espressada a sa cara, e duncas pro primu cosa andaus a ndibogai cussa mancia oscura chi non si praghet a sutta is ogos. Cun i didos la sparzinais beni beni, tirende conca a foras, sighendi sa forma 'e su musculu e totu, finzas a cando sa cara ci dat a ciuppia, e passais a si ponni sa tinta de basi cun sa spugnetta. Cumenzai cun is parti prus ampras, arregodais in de scioberai su colore de sa tinta segundu sa carrizza de bosatras e totu, ca depit esser unu colore chi andat bene cun sa peddi nostra. Passai sa tinta in totu sa cara, movende sì de is partis ampras, e inue poneis sa prus parte de produttu e si moveis antis a unu ladu, appustis a s'atteru, fendinde a ciuppire su produttu de sa carri. Arregodais de lassai foras lavrus e pibiristas chi andaus a trassare cun atterus produttus. Immoi Valentina acabbat cun su fronti e cussu puru ndo faghet circhende de sighire su disegnu de su musculu, aici de custa manera feis finzas unu massaggiu aggradatori a sa cara chi fai bene a sa peddi. Immoi andais a si ponni su correggidori a sutta is ogheras pro acabare sa faina chi servit a ndibogai, a cuare nareus, poita che non est chi ndi las abogaus, las cuaus is ogheras. Difatti si poteis biri chi s'umbra desagradadora a sutta s'oghe s'isparessia e sa cara tenit unu colorio omogeneu. Passai sa spugnetedda beni finzas a cando su produttu c'est a ciuppiu de sa cara, e passais a si ponni sa cipria cumenzendi prezzisamente de cui. Con cropiteddus ligerus andais pighende cipria e ponendi in totu sa cara. Aici chi ndibogais is puntos lugorosos e torrais a donare una bisura omogenea a sa cara chi normalmente non tenet lucis. Si scettin in is puntos innui funt ossos, ma innui non serbint, non ndi lu depit essi. Cun unu pinzellu ndibogais totu su produttu in prus chi est postu e passais a si ponni unu pagheddu de crema, poi idratai i lavrus e poi transiri sa cosa leggia chi capittat cando i murru funt zaccaus, ca s'arrobiteddu non ci printat intro e faghet sinnus leggius in i lavrus. Passaus a is ogus e cumenzais ponende sì un'umbritta colori beige o bianco chi tirat a su colore oru o nugedda in sa parte arta de is pibiristas, e immoi cun un'umbrittedda colore castangia andais a sinnare sa parte funguda chi separat sa parte arta de sa parte de giossu. Sinci poneis in sa parte funguda con unu pinzellu a punta e tundu e andais sinnende custu trettu chi parsit s'ogu in susu e in giossu. Circai de lu sfumare andende conca a susu in sa parte arta nareus. Duncas ci passais a costadu de sa parte arta, de manera che su colore si biat finzas a foras de sa parte funguda.
Lu ponesi in totu su drettu de una parte a s'attra, de cuminzu de ogo a cabu de ogo, finzas a sa punta. Fei s'attra parte puru, comenzai sempre de sa coa chi est sa parte in donde pones de prus e ponendisi beni in sa parte punguda andaisi sinnendi custu trettu cun su pinzellu carrigu de umbritta colore castangia e andaisi tirendi de una parte a s'attera. De manera chi su sinnu sia beni a sa bista. Immoe sfumai con cassusu, circhendi bessinu una paghedda foras, ampulendinci unu pagu a pizza e sossu. Immoe passaisi cun unu pinzellu limpiu a sfumai sa parte de foras, sempre con cassusu. Non si ponesi in sa parte punguda, ma abarraisi in s'ossu e sfumaisi. E poi andaisi a si ponni un'umbrittedda colori oro in crema in totu sa pipirista movidizza. Valentina est imperendi un'umbrittedda a pinna che fai prus simpli a da ponni e andaisi ponendidda in totu sa pipirista. Chi serbidi sparzinaisi su produttu cun i didus, pochi abarri sa matessi cantidadi de lucideddas in totu sa pipirista. Passai a fai s'attera pipirista, comenzai de basciu a costendisi su pro chi vaidi a ispiritteddu de is pipiristas e andai ponendi firmendi innuiantis e postu s'ombritta colore castangia in sa parte punguda, non di depesi besside ingunisi. E poi passais a si ponni unu pagheddu de ombritta crara bianca in sa punta 'e s'ogu, inue cominzat sa pipirista, in pizzos de innuiantis e postu su colore oro. Intamisi chi in sa parte centrale de sa pipirista andaisi a si ponni un'umbrittedda colori oro in pruini e andaisi tirendi con foras. Custu lu ponesi in sa parte centrale e andaisi tirendi con foras. In sa parte de a cabu andaisi a si ponni un'umbrittedda colore castangia cun lucideddas. E si feisi sa coa de sa pipirista, disegniendi cudda punta chi feus donnia borta. Fei su matessi in s'attra pipirista, partei de sa coa e andai sinnendi comente una V o una coa in s'accabu de sa pipirista e firmendi in sa coa. Circai de allonghiare unu pagheddu con foras e fadei chi tu so cusu siant che pari. E poi andaisi a fortiare unu pagheddu sa parte punguda aggiungendi unu pagheddu de umbritta colore castangia sena lucideddas, cussa chi est posta a s'inghizzu. Nd'aggiungeisi unu pagheddu po a fortiare su trettu chi si biat beni beni. Fei su matessi in s'atteru, partei de sa coa e andai ponendi pochi su trettu fungudu si biat mellus oscuru colore castangia. Andai sfumendi beni beni. E poi passais a si ponni un atteru pagu de cudda umbritta colori beige o biancu chi tirat da su grogu in sa parte arta, po sfumai torra su colore castangia chi non si bia troppu prezzisu s'acciuntura cun sa parte 'e susu.
Immo si ponesi su biancu a tutte sarche su brazzillos, ca a cali si sia da trassa sia fadendi, andao sempre a si ponni su biancu a tutte sarche su brazzillos. Ponendi unu pagheddu in s'atru puru e si firmaisi innui a cabasarcu. Immoi andais a si ponni su lapis nieddu a in 3 ogus in sa parte de giossu e circais de andare conca foras. Poneidda in s'atru ogu puru e da ponesi in foras sotto ispiriteddu de ispiristas. Immoe cun su pinzellu andais sfumendi conca sumbritta colore castangia e lassendi sa punta 'e s'ogu limpia. Su matessi feisi in s'atru ogu, sfumais su nieddu, circhendi de lassare sa punta limpia e andendi conca sa coa, imperendi unu pinzellu prattu. Mo si poneis su nieddu a intre s'ogu de una parte a s'atra, prenendiddu beni beni, e ddu poneis in susu e in giossu. Immoi si poneis sumbritta niedda cun su pinzelleddu diagonali e andais a fissare su lapis chi postu pagu antis. Caddu torraus a nare, su lapis andat sempre fissadu cun sumbritta de su matessi colori, pro transire su periculu chi si scallit cun su passare de sas oras. Isfumai conca foras circhendi de s'aggiungere a sa coa e allonghiendi duncas custa coa finzas a innui antis e postu sumbritta colore castangia in sa parte funguda. Immoi si pettonais is pipiristas ponendi su mascara, partendi sempre de sa base e tirendi conca a susu, aici chi ddas pettonais e ddas assettiais. Antis ddu poneis in is pipiristas de susu e luegos in is pipiristas de giossu, imperendi chi serbit sa punta 'e sa scovitta. Aici nos imbruttais. Mo passais a si limpiare unu pagheddu sa cara cun unu pinzellu, pro chi ci siant arrotus umbriteddas o aturu, e passais a si pettonare is su brazzillus cun sa scovitta indittada pro cussu. Immoi andais a ponni unu pagheddu de umbritta colore castangia opaca pro ddas fagher prus oscuras e prus craccas. Prenei bene in sa parte de ingizzu de su soprazzillu, aici chi sa forma sia mellus definia. Su matessi feisi in s'atru. Su chi poneis in is soprazzillus est una simpli umbritta colore castangia chi imperais finzas pro si trassare is ogos. Non depit esser unu prodottu particolare, depit esser simplementi unu colore castangia opacu. Andais chiendi su disegnu de soprazzillus, immoi andais a si pettonare cun su gel fissendi i bellettus, passai a s'atru, sighe pettonendi sa forma de su soprazzillu e torrai a pettonare cun sa scovitta pro di bogare su produttu in prus e poi acabare su traballu.
sigheit sa forma de su razzillos e passai a is trempas. Andais a si ponni unu pagheddu de umbritta colore castangia opaca in cui puru e andais a fare s'umbra a sutta e sosse sa trempa, imperendi su pinzello comente fai Valentina, lu bideis caddu d'afferrat in basciu, poghi su pinzello parri serrau e s'aggiuditi a fare su trettu mellus. Su matessi feis in s'atteru, parteit de su zentru de sa trempa e andais aguantendi su pinzello aici in giosso, andais tirendi conca sa parte arta de sa riga, avendi custu trettu unu pagheddu curbu. Non est precisamente una linea, sino una spezie curba chi andat de sa parte arta de sa rigas a s'arrenconi dei lavrus. Immoe si poneisi unu pagu de vard de su colore chi prus aggradesseisi, potit essi unu colore de arangiu o unu colore naturali, a rosa naturali, colore carri nareus. Mo passais i lavrus e si poneisi unu lapisi colore castangia totu in giru. Comenzai de susu e feisi sa parte de is puntas de su lavru de susu che andais conca a s'arrenconi mo feisi in giosso, partei de s'arrenconi e andai conca su zentro. Circhendi de sighire su disegno dei lavru de bosatras, chi il lavru funt pitticheddus, los podeis finzas maniare unu pagheddu passendi in foras de su trettu naturali. Una borta acabada sa trassa non si bit prus su trettu naturali. Immoe preneisi a intro dei lavrus, circhendi de lassare sbodia sa parte centrali. Su matessi feisi in il lavru de susu. Passai a costadu de su trettu chi esi già fattu e circai de prenni sul logu. Lassendi sbodio in meso, ca in cui andais a ci ponni un arrubiteddu colore carri, scetti in sa parte chi esi lassadu sbodia. E poi con unu pinzello andais sfumendi conca a su lapisi. Duncas andais a ponni su arrubiteddu innui antis ei postu su lapisi, poi si sfumint i dus coloris e i lavrus non aparint aici oscurus, ma aparint scettis umbras in is arrenconis e in sa parte in s'oru de aforas nareus. Su traballu si praghet meda, s'avettaus cun Trassas e Valentina.